ole chi bai le vek ole guide kan han siam le do nanga eh, excel guide kha soi kan han tuma video kan siama maro chu engeng mukha kan soi mana setting ti velte a basic kha kan soi man nuala maro chu request deure aron oma tuna hei abik takin school lampanga second term exam ani chhodona question chutte hun chowa chuta chuan pacemaker kha request a oma request anti maila du kha anon zeu zeu wa chu wang chuan excel kha kan ti lo ri photanga pacemaker zo kan soidon ani tin question chutnan hian thren chun Microsoft Word te point mang ni te point kan ria thil poi ani lova hei mang ro u hei mang su u ti kha chu ka soi tur khani lem lova in pan thiam zok zok ka eng po kha a man the ve ka maro chu emo question set thi chuan khoi neu neu te ngai thia tiang hi chuan pacemaker ro hi chu ke chuan ka support te ubera ke ma po hen ka manga question chutnan hian chi tiang vel chu ni a chuan pacemaker zo ka kan han kai le phot ton ani chuan pacemaker hi a chok te ten kan soyanga ani athil ti tu engeni a man na tur jong song ka soyanga ka video ma sa ka soyanga kan soi vek don lova amaro chu a thei ang chu kan soyanga tin kan soya piang hi kan mang ve ngal zel don ani chu wang chuan engeni ani na in hril teu phota chu mi nuwa man dan in hril le ni lo khan kan soyanga piang hi man zel kan tum don ani le pacemaker chu kan hret to mai theya tun ma chun aldas san ti thina chumi nuwa pm pacemaker 6 te ron ni a pacemaker 6.5 te ron ni a tun chun pacemaker 7 hi kan mangtlang pui vek to a chuwa chun pacemaker 7 tuna hian kan khoi don ani pacemaker 7 chu download tur te po a oma kan la nei lo ni chu kan download mai anga chuan a setup dan vel po kan sei lo wanga om sa man dan kan sei top mai don pacemaker kan lut deuh top photang pacemaker adopt family mini a pacemaker 7 kan sei don ani tian pacemaker tia kan han hon hian ti hian a blank hian ron omani mo chuan hetila hian file a hian mo new oma hei hi new page thar kan siam tur pacemaker ani na angina page kha kan siam don ta chu chuan page a nei paper size thlan tur oma paper size du thlan tur oma chuan tila hian dimension ni dimension hi chu paper size hi tian an thlang ula hei a dimension ni 8.5 14 mo f4 a chuan 8.2 11.6 ka tiang khan a size a hi tian ron display ni mo he tiang lo hian in du chuan he ta to ber custom oma custom a chuan in a size a hi du ang in siam the ni tirna na engani in size tu rakha englo lo ni ta ang se hei in nei som nang chi vel page paper size pa ngai ni lo ka tiang khan tila hian in du se 5.2 wang chi te khati khan 8.7 tiang khan a size in siam the ani ka custom khan siam the bokani chuan tila hian A4 kan thlang le phot be A4 kan man tam ber ni a hei white le tol o mai chu orientation khani le maya tol chu ading white chu atlu mo tila hian option oma double sided tian ki kan pai theya kan on thei boka mo double sided ti kan on the mi zia chu tinana tian hei hian okay phot teila page ka da belanga ka da belanga ti hian page ka da belanga chuan a page da bel da bel chu kina kan la soidon ne khami b kan soi fiana kan double sided ti pai taila mo double sided facing page si pai taila ti hian double sided ta khan engani pakhat theuna langani mo pakhat theuna langani chuan double sided facing page in hanti le taila hete mi ron ni chuan page 1 a hen hei a phek ma saber chu tikhian oma a phek ni na tang chuan le lam ina langang kan thithiam angem le lam ina langang page lina tikhat pakhat
hi kan ta bel le lok nga mo a phek ma saber hi pakhatina langa aba hi ten pani zelin lang tong kha double sided chu ni in new te kan te kha double sided chu ni a pakhat chawa lang vek kan du chuan double sided kan payanga ti khana phek zong ki pakhat chawina lang vekang chuan ta hian kan soitel le du chu a number of pages chu omzat ni me start page chu one ani mai hi chu boil lo taila hei hi a margin ani a margin left ani chuan hei tilai size hi mo a paper atanga I chhut tran theina right chu hemi a top hi hemi hi top chu hei hi bottom chu hei hi kha kan thredon ne page ka set thena tlang puin a4 ka man chuan hei tol lo mang taila a4 ka man he 0.7 0.5 through 0.7 hi ka mang tlang puya 0.5 te poi ka mang tam khop maya tikhian a sir hi ka da zaulu tuk lo ani mo chuan ta hian kan soitel le du achu pakhata chuan ta hian in paper kha le khabutai pan siam don chuan hetilam pe tlemi ti zaw de du mai theini achan chu akil na tura khamo akil na tura kha ida ve do ni chumi ni chuan a left lampang hi tilian deunga 110 mangtala ki hetilai chau heni chunga tilai hi chu akil nan mo han kewa akil na khan tikhan ki anen taula ki tikhian a khoi pe chapo kha a veilam pang a khian om vekani ki ka soitel le don a khoi lampang po kha veilam pang hen om vek om zia chu I phek I man khan I kew le chia khan a ding lampanga I paper khan han en chin I paper han ngai to chin ta ula phek ma saber chu a veilam panga hian I englo ta a I kil na om ta chuan a phek in en le ta a le lampanga I zia chuan hetiang thoin ron pinanga a veilam panga zaw don ani mo amaro chu I kil khom don chuan a ding lampang zawangai kasai chu kan threthiam em in paper khan en ta ula khi tiang chi khen han print ta se a phek le lama khan tiang chi khen print bok ta se chu a veilam pang ve zaw do na chu in page se ta dik thei don lo ni ma se both page mang lova page khata a malam pang chau zeli siam don chuan khi adik ta ni mo phek kuana hian hei page 1 tina nia page 2 a po tiang khian omanga page 3 a po a front page chau hi mang don tina ni chu amaro chu both page ang chi mang don ni chon lelam hi mang don ani chuan tila hian double sided I thlanganga tikhian mo pek khatna nia phek ni na chon khi a phek ni na hei phek ni na nia phek ni na chon ding lampang alo zawa mo ale lampang I print che kan tikhan a phek thumna chon ve lampang alo zaw le a phek li na chuan ve lampang ding lampang alo zaw le tiang khan I chil khom khan both page ai print khan adik che don ani chuan pakhat na china kan soi kha facing page hi kan han pai ta facing page kan pai chuan pakhat te in mo phek khat te na langanga ma se a phek khat na chuan hei phek khat ta chuan veilam panga liana phek ni na chuan ding lampang phek thum na chuan veilam pang tiang khan both page ai print khan kating khan I setting kha aron dik che don ani chuan he tila hen L le R om ta L le R him te pani master page ani ta han click taila khi poki pakhatina langa chuan double page in facing page in pan mang taila LR hi tena lang kop ta ni mo hei left hei right mo om zia chu dinglam pang le khabu anga mang don tala dinglam pang hi I panangai chuan ta hian antenna na hei hi right side ti taila ti lian de taila hetiang vela ti len da ti vel jin kina kan la soivek don ania right side kan da ta chuan hei hi left side da taila left left side da taila khitiang ani khian hei master page mo hei tlai master page kan da ni master page kan da re hi chu hemi phek zong a khian alang vek don I phek zong a alang vek don chu mi zia chu letter head te siam ta a chunga khan mo chuan I shetel to chu hei phek ka hian master page ni lo hena siam dang lam theilo hei tipon han select don tala select theilo I siam that don chuan master page atang thoni siam that angai hei hi letter head te siam don tala achunga phek tina po achunga om vek I du kha chuan
ngo achunga om veki du kha chuan ti hian hei letterhead khalonita se achung kha ti khan letterhead a khan ti khan a om reng mai don ti danglam theilo khan mo ti danglam theilo khan om don ani an hretia mang chunga master page chu kha hetilai a page kaldan vel le hetilai a hemi vel hi lo ni ta ni chuan hei kan close le photanga chuan khati khan athari siam dona piang khan hei lettera oma a4 e juk thlan je angai ti khani tianga athar siam le hei close ta la athar siam le don ta la f ti khan legal je letter je khan lom ta kha I du lo chuan atira hetilai hon ma hian amo I hon nuwa po file document set up zo ka hen kalla I man lar ber ang khan a4 mo eta hen 0.7 vel mang le 0.5 chu atam lu tukin ti takin 0.7 bang taila chuan hei hi kan okay chuan ti khan new page po sia new ang ponti vek mala I tu nei set ang vek khan ron om to ang engzel apo hei pacemaker hi close po nila pacemaker hi hong thar le po nila athar ang ponti po nila I pacemaker hi set up tha ani I set up tha phot ani lo chuan new han tila na chi nei set ang sel khan ron om to ang kha anul le ta ni chuan hetilai hian hetilai hi inchi sinein te ta inches mang thiam lo hi om ve the ni mo ke chu inchi si ka mang na sa achunga po hian hei hetilai achunga hei hi inches vekani hei hetilai mi hi hetilai tang 0 tang inchi kha chu hei hi inchi ni chu hei hi inchi tum chu hei hi inchi si mang thiam lo kha om ve the ya mo inches mang thiam lo tang kha chuan hetlai hian preference a hian kalila general a kalila hetilai hi a measure inti hi mo millimeter ten man thiam zo chon millimeter vertical po millimeter ruler po mo katiang khan inset the ni ke chon inches ka man thina wangin inches si ka thlang mai zela ti khan centimeter te millimeter te in man du chen inches decimal te po oma tiang khan in man thiam kha hetila hian in set thei ani chuan ti khan kha kan man ma a asset na chu alo ni ta a chuan new page kan lu tanga kan paper man tura kha ka soi to khan te kan set sa to wang tiang vek khian alo ta a chuan okay han ti taila page kan nei ta ni hei page ani ta ni page ani ta ni chuan hetila hen na china document kan set khan en le taila hei double sided kan tia double sided kan ti chani tila hi left le right alang chuan facing page kan mang boka facing page kha chu nenge danglam na kan ti chuan phek ni na le phek thum na kha tina na da bel tela phek ni na le phek thum na lang kopanga phek thum ne phek li ne phek nga na lang kop je langa kha facing page chu ni ta a khatinga kan da wang khan ti khiana lang don ani mara chu ka soyang khan facing page khain du lo chuin payanga ti khan phek tin kha amal te te na lang vek don ani chuan remove le lokila page khat chau nei omila ti khan ta hian page 8 dan kan soi lenga page 8 dan chu layout ta hian insert page omani insert page kan click anga tila hian before and after omani tla hian before and after chumi omje chu insert ta hian phek nga te du chan pangai ti mai anga I du za ta kha chuan before and after oma before ani chuan tu na I om na hi mo uan na ni ta phek khat na ni ta phek khat ma khian phek ni dangaro phek nga dangaron da bel don mo chuan after ti chuan tu na phek khat I om na nuwa hian phek nga ron da bel don chu kan hetiang kan tilok ange phek thum da bel te lakhi pathumaron om bel ta a ta hian uan ti taila lian deu kan tianga khalai a insert da na kha kan sia thiam theinan phek tina he kan da pheanga he hi phek ni na chuan ta hian phek thum na chuan ta hian phek lina ti khan lo ni ta a chuan tu nai phek thum na kanom ta ni phek thum na kanom ta ni phek thum na tang hian ta hian layout ta insert page ti taila phek thum na ma a hian before a hian
pe pakhat hi da bel tela chumini chuan phek ni le phek thumin kara hen ron kal don a kan del kan da don kan et chinang kan insert tang hei phek thum na ama phek thum na kha phek li na ron kala hei akara patni le pali in kara khan pathum kha ron lutani kan bel kha tiang bok khan after le eng lo khalop ta chuan he tilaya layout ta insert remove remove ka sei le lokang remove pages ani chuan tuna hian phek li na kan oma phek li na i pai don chuan 4 to 4 atanga 4 chumiam ja chu 4 chau i pai don ani lo chuan 4 le 5 hi pai du chuan 4 atanga 5 okay ani lo chuan page 1 atanga page 3 thangi pai du chuan page 1 to page 3 chuan ta hian ate jok a number te jok hi chi ama sakzel tur alet ling zong antina na page 3 atanga page 1 ti chuan dik thei lawang he dik thei lo chuan page 1 atanga page 3 tikhan kan remove anga ama page 4 kha 1 arong kala ki tiang khian kha remove na le 8 na chunita a chuan page da bel don khan hetilai han kal insert remove han tikher lo hian idu chuan tain I right click anga a number khoi ma jok jok a po hian a thei ve a I right click anga insert page remove page 8 1 page ti chuan tikhan amai na kal nga lang a inkara omzia chu 8 1 page ti chuan tuna hen 1 ai oma 8 1 page ti chuan 1 nu chi hian ron omang 1 nu chi hian ron omang insert ti chuan apma le nungi thlang thei mase 8 I man chuan hemi I select na nung chen ron kalang chuan shortcut a om vele ta a chu shortcut a chu ctrl control plus shift plus alternate plus G hei hi 81 81 ti na khani o samtein I mang thei control le shift le alternate le G I me khan tu ne ka keyboard kan me chinanga phek khatna dot chen phek ni na karun bel I kan remove chin lo kanga achiang deuh turin remove le anga tikhan ki ama sa chung control shift alternate G omta a phek ni na 4 omta a phek khatna dot che hian hetilai zu right click a add 1 zu tikher lo hian control le shift le alternate le G I me khan phek khatna dota ki phek ni na I bel add 1 kai mang kha a shortcut key alo ni le ta ni kha a page vel ti dan chuni ta page 8 le ti vel chuan adot le chuan text formatting kan sayang text formatting chu headline hian toolbar zo kan chu hei le hei chau ka soi phot don tu na chuan hei text than na ni ta a text omzia chu hei ten text I select na text ten I select ang text I siam that don reng hian I select zelangai tuna antenna na hei italic ni da du ta a tin hemi hi than lo chuan hetilai boxi adang lamang etakan da chau chinanga hemi I than chuan hei thian omang hemi I than chuan tian omang chuan text I va selecta a text I thlanga text I va selecta a bold te pe theya italic te pe theya underline te pe theya khamiti dan chu tuna ten da ringot la bold thila italic underline engmai ti thei lawang I select angai text ani chuan kha text chu ni ta chuan hemi ni ve thung hi chuan hetian ama hitian kan zuk select ve thei lowa a formatting po kan thlak thei lowa object angin object angin a select ang ki tikhian object angin a select ang tikhian zuk siam thatna po ni lowa a omna hmun ero chu tikhani son thei chuan kan select le ta a chuan centering vela hi hetilai vela hian a oma type a hian font size te po tikhana oma centering vel kha type a hian paragraph character alignment a hian hei
align left chu control shift L align center control shift C align right control shift R justify control shift J force justify control shift F hengi chu kan la soi nual anga center le left le center le right chu kan soyang chuan hei hi tuna hian hei tian an select taila tian an select taila ngo tian an select taila hemi abok omna lampang a hian om vekani chumi om zia chu left align ti na chuna left align hi center a ei at sei hretani hi ti velle ki kan tiange hei kan han select ta a center a kan da jon chon na china kan soyang khan control le shift le C kan metanga center a lo omang chuan object khan select le taila ki he tilai atop na le he tilai abul hei abul tran na le he tilai atop na inkar alaya taka omang centering a ida reng reng hian thil han chutala alaya tangin te na kalanga tikhian akal ar zelang asira he tilampang side le he tilampang side hin chen zelang tikhan chuan thank you lo ni ta chuan kha kanan select le ta a dinglama kan da leang right align ni chuan control le shift le R hetlai khan kan neivek to kain du chuan hin en le thayanga te alignment a hian right chu control le shift le R control le shift le R control le shift R tikhian right align a kan da le ta right align a thili da reng reng chuan engpo chula I chuta piang kha dinglam tang tikhian ron kal pheyang an enter poni a hnuai po soida tikhian dinglam pangki rual vekang thui chu thui emo I chu thui lo mo dinglam pang hian rual vekang chuan center akan da le chinga center ni chon Allah hi rual vekanga asir all hi ain chen vekang left ani jo control shift L ani chuan avelam pang rual vekanga tilampang hi rual lawang kha alignment chu alo ni le ta ni tikhan alignment kan lo soi zo le ta a chuan tuna chuan hetilai hi hetilai kan soi lokang hetilai toolbar ho hi kan soi thei mai chu azong zong chu kan soi thei lawanga chan chu object ne na in relate te ni wangin hei hi line ani ta a hemi line hi chu du na te ni siam thei du na I siam thei du ang koin du ang koin ni siam thei line siam na ti top meng photana chuan heng ho re hi object ani ta a chu text ni select thei lo hei select po tum laki I select thei lawang chung ho chu hemi object select na nen select tu entinan hei select ta a I select chon hei asir ve hi alo englo anga om ki ki abok om ki ka delete anga chuan ti amal te select te delete kha aboi thak te chu wang chuan hetla tang tian han metla ki tian alo omanga ki mi equal chunga I da zong set text object reng chu aronin select vekang tikhian chuan hei kan soi leng hei hi chu line thawania hei chu I du ni ti ve thei lo angil phei ani lo chuan 45 degree amo angil chho hemite pathum chi hena thei a phei ani lo chuan 45 degree heti jong in chuan a phei a chho hemite pathum chi hian hei hi chu ati thei chuan object ang tho khanita object khani le maya chuan hei hi triangle te kati rectangle square amo tiang siam na kha ani le ta ni chuan hei hi square siam du ta ni square chu kan hria a akil zong in chen vekta a square I siam du chuan tia it englo rual khian hei heti ti chuan tikhen in sei hlei nuai dona square I siam du chuan hemi ida ma hian shift I metanga ten tianga ki I mouse pointer ki khoya po omma se a square vekang chuan shift I thla ma sakero chuan tikhian ron om de yang tian shift ai chuan I du cheni ti nu khan mouse I thla anga chuan shift I thla chawang tikhian square ron siamang
kha rectangle man na lo ni ta chuna pel apia lampang heng ho hi chu border siam na ne ka soitel ri don lo kan mo huna chau ka soyang chuan hei hi circle siam na circle ngo tikhan ki na china kan soyang che khan du size ni siam thei tu te pon ar tu yang deuh te pon abiali du ta abial le bial lo khi shelo ta abiali du iti bial lei thelo ta ni chu ama kan soyang che khan sif met chungi tianga bial circle dik takin ran chuak mayang chuan i mouse thla ma sa anga chumi zo sif thla ang kha man nan lo ta ni chuan hei hi a ming hi ka chi lo ba shape siam na ni shape siam na ni tuna khian ki alem ang che khi ni ta anti ta ula khi ti khian du size khan amara chu ain ang veki du chuan sif khamet le meila ti khian a size ki a proportional dikle vekang chuan hei hi man na chi shana om vele ta chu tuna triangle te lo mamo ta ni triangle mamo chen hei hi select ta ama hian han double click ta la tila hian polygon polygon ani hi ming chu ka shet teu khop ma polygon setting alo om ta ni polygon setting chu tuna hian asir hi khat ni thumli nga ruk paruka nei ta hei paruka omani triangle du chuan hei hi 3 ai thak mayang i okay yang chuan triangle i siam thei triangle chuan c fi me khan all sides are equal khatiang chi kha equilateral triangle kan tiang chi kha kan siam le thei chuan c fi me lo chuan hei tung de upani siam thei kha lo ni le ta ni chuan khami ba ka khan kan double click le ta polygon setting khalom le ta star te lo siam du ta ni hei hi iduang chen han tiraki alo lang zelang idu chen khata po hen te ti thei ta chuan hela hi star in set ti hi om da turi ka soi fi thiam chi alo na in han ti chei len hre thiam mayang ki hei hi panga side panga ki tiang star ki tiang te khi isiam du chuan polygon setting atang ti thei ni okay kan tianga star christmas ke khati khan ai sei lei noi thei adik tak proportion dik tak du chuan sif met chungin iti lenga ti khian proportion dik tak kha lo om le don ani khang ho kha lo ni ta chuan kan soi le du chu a color pek dan windows hian hei color palette en lo hei chu so style control b hei so color control j control j mangpon ila chuak thei amo hei mi chhoti na hi control tina ni hemi sai na hi control tina ni so control j hemi mang hian hei color box kan la chuak ta ni hei hi color box lo ni ta chuan engemo hei kan siam ta ni color kan pe du ta ni color kan pek du chuan heti lai hian hei hi om boka hei kan hret tur chu hei hi align chau ti na hei hi achung tel lo engma hei hi achung le line hei kan mang chinanga align ki kan thlang ula ki align che ai nang lawang hemi hin thlang ta la ki achung nen achung chau ti na ni chu hei align chu la pol ki align chu la pol ki achung chau thlan na hemi I thlan chuan align le achung ki ai thak ve ang ithil siam du akha align sen achung dum mi du chuan ki align sen achung dum tiang khana siam the ni chuan achunga hian engma omloi du chuan nan I thlang thei bok nan le paper hi in ang lo ani kan siam chinangai hremayang paper hi ka thlanga tu na hian chuan hei hi atnunga kan da anga ki a hli ade ki atnunga kan da atnunga ma da
ti ve kha chu nakina kala soi vek don ne tun video thui lu tuk lo nan kha ka chu ka soi ri lo wanga tuna hian hemi a sen hnunga hian hei omani mo a chan chu ta hian paper oma paper ni chunin mutlang thei lo hei a feel hi paper ani ma sen na ni thlan chuan a hnung ki langang a line chau om nan ani chuan langtlang mo engma om lo chu ma juni mutlang vek thei paper ani chuan a hnunga mi mutlang thei lo hei hi tiang te in la mang du mai theina kina a hnunga mi hlia zela ka buai cha ti kha a hnunga mi hlia lo lang teli du si chuan a feel a hian nan thlang mai ro hei hi a line chau hi polling kan ti venga ki ti khian ati thei ta ni khatiang tho khan square circle ate ponia polygon ate poni vekani chuan thil pakhatin mamo masak le tura kan ngai chu a view hi view zoom in chu control le plus kan ti chinang control ka meta plus ka metang mo plus in ti khan plus in me khan mo numerical key petami ka mang su hetilai number in zia ka plus ka mang su hetilai nang ma keyboard chunga plus akha okay aron lang lian tial chuan viewa ati te le na chu zoom out chu control minus control minus kan ti leng control minus ti khen kan zoom the ni mo chuan ta khan viewa thoin en leila actual size chu control le 1 actual size chun tin nge om kan ti chuan control le 1 aron lian a om zia chu hei hi print don po ni la alan dan tu dik takani tuna khan i lo khoi ve ni chuan tuna control 1 iti chi a hetilai ron lang le paper kha i screen ma khan han te chin la a4 paper tunen a4 kan manga i a4 paper kha screen ma khan han te la adik vel chi ang amaro chu i type engani i display setting awang kha tlem chonin ang lo de mai thei mo chumiom zia chu thil i chuta a kan chu chinanga lion r great tiang khi tiang i a khor pa po khi tiang tiat khen i iron print huna po lang don ti na ni chu mo hetian in zoom a tiang khen a ron lian ta khi tiang vel khen a lang don a moti su i zoom wang ani mo a telu tu hi di chan telu tu khorobi ti lian ro ti lo tur control 1 in ti tala khi a actual size aron lan dan tur dik takani kha alo ni le ta a chuan chu ba ka chuan hei tuna hian ka tlem kan zoom lian le dewanga a chung lamte a hnuai lamte ena har satan hete tilaya hete han ti chawa a sir te hete ti kwal khate ti kha har sa a boi thlak ta a chu ai chuan hetilai kutlem omani mo kutlem hi kan manganga kutlem mang hian tian inor kwal thei mouse mangin nor kwal thei amo kutlem mang lo hian engpo hi select la mo engpo hi select la alternate met chung alternate met chung hian alternative met renga alternate met chungin mouse khan te kaltirla ti hian kut ang khana mang thei kut hi juk select kher lo khan text po hi select la alternative me chuan ti khian ki i tu du nai met koi thei kang te po kha kan lo shevele don nia chuan tuna hian kan en te le du ta ni kan en te du chuan he tilaya control minus ti lo po khan control met la i mouse a khan right click la aron te yang mo chuan control met le la right click le la aron te leang ti hian ki right click ringotin ti hian om the ni ate le lian mo right click in sethiam chu mo khalai kha chu chuan control lai ti khan ate le alian ki ate dana ki mo ate dana ki actual size in ron da tin ani chu chuan i me le khan fit to window in aron da le chuan a ai lian deuh i du chuan control le c fan metla ki ron lian dewang i met lenga te le ang kha alo ni le ta ni chuan khang howa kha a basic ta na kan soi du chin chuni ta se ale peka chuan kan video le peka chuan na china an ron request ang ngani at kan soi ang khan question chut bi ka kha tuna kan soi te le question chut na na kan ma mote soi fia pa in question kan su chinang
setup setting te po kan sayang kha pakhat na tan chon ni che video sei lu tuk to na chu wang chon thui ta ka ti kha afu lo wa chu wang chuan kha tun video tan chon ni phot ro se kalo ne